ya selegae ya ka ke le mo councilor o tlo tlagang yana. Thank you very much ke a wela motsamaisi tiro ke a leboga thata betso go ntse hela jalo betso ra go tefo ke utlwa botlhoko jaana ka gore o na ikodisetsa ditlhopho na ratile thata go tla go ntlhopha jaanong era jaanong o na ba go ba re wa ikodisetsa ditlhopho go nga re wa go ntsha pota a ba gana ba ra ka re ke ikodisetsa ditlhopho e ne se kgaolo e ka sangwe akwa ba mara go tefa go nne bona a re nna ke nna go ga borone ke tlo go ikwadisa go na le motho ke matlang go motlhopho a re a nna jaanong ba gaetso ke a leboga thata a moaga kgaitsedi ke o robala ka KAGISO. Thank you. 625 BKW lo ena hela ya lokolo 625 BKW koloi ya gago ke boparo go ya tana Honorable Minister Minister of Minerals and Energy le thata le ratsatlole ya leboga motsamaisi tiro ke lemoge le go dumedisa kgolo go se mosadi le magosi o tla leng teng fano ke lo lemoge baruti ke lemoge botlhe batlotegi jaaka le se lemogile ka maemo a lona a le tshwanna le bile le gana le mogone ne ke le ke tlo go peperetla jaanong ke itimile mme nte ke re anela batsadi tsatsi le setse le lela go botlhokwa ka gore ke na le ntlha di le pedi tse ke tshwanetse go di fetisa ka kamano ya me le Ratefo Rre Tlhaselo nte ke simolole ka ya ntlha ke baakanye se se teng mo programming. Ratefo ba gaetsho the founding patron ya choir e bidiwa Andante Chorus is ANDANTE e seng Andante. You are assaulting our brand. The choir is called Andante Chorus. Andante is a working pace ka thulaganyo kana ka language ya music. Yaanong ka gore ga ba nna le sebaka ke re ke latlhele go le gonnye ka bone hela gore e rile ga re simolola ka 2012 ka nne go le thata e le gore ga gona le se se teng mme Ratefo e ne le mongwe o gautshwane thata go na le di-competition ne di bidiwa Old Mutual before jaanong di na le leina le lešwa ko South Africa mme ne re ikantse ene hela nako tsotlhe go tla bo gore ngwanna ka gore gate ke gautshwane le ene tshika gore ra a go go kopela bese ke tla go ke motsana ka dikgang dingwe peo le le mmenyana la TS ka nna batla gore o le boloke o sa duele o sa reng so ne re ala go a ke tswa Francistown gone ko nyatle ke o sa buile motogolo a gago gore o tsamaele ene ka simolola go ikanya gore ebile trucks were even safer go tla ka tsone ka nako a teng so ke ne ke palama diteraka tsa ga Ratefo o tswa ko Francistown ke goroga mo ga bore ya ra goroga ka bo 11 ke tla ya Ramotswa o ka motho go la metlhagaso ke ena tla go ntsa ko stationeng ke lala go bone ke ra gore ke tsone dithulaganyo tse ile gore ne ke tsamaya ka tsone le Ratefo mme ra fela ra utlwana ra nna gautshwane thata mmogo re dira mo kereke re dira mo ditirong tse di farologaneng o na rata go nthoma thata le ditiro tse ne le mo lapeng ka jalo tota ba gaetso re tshwanetse ra supa gore re latlhegetswe ke leboge gape mo boemong jwa goromente gore o diretse setšhaba se ba gaetso se mo gongwe ebile a go dira ene ka sebele la itse ya ka nna a kgona go thusa goromente gore a ise dijo ko Somalia at one stage o na ipheletsa le one truck ya gagwe e le one of the drivers sa dilo tseo yaanong mo boemong jwa puso re lebogela dikgang tse di ntseng jalo ne ke re ke feta ka one yao motsamaisa tiro
mme re leboge botshelo jo re tlile re botshela le Ratefo mme re mo kopele gore a amogelesege ko legodimong. Rest in peace Rati. Ke a leboga. Thank you, Honorable. Ke tla batho ba dikoloi tse di latelang 539 BTC 345 BEG re kopa gore le sutise dikoloi le thibile tsela ka ha le phakileng ka teng. 539 BTC 345 BEG ke kopa gore re sutise dikoloi go na le ba batlang go tswa le bone. Mme ka sebaka se ke tla bitsa Khosana. Ke a leboga motsamaisi tiro go setse go dumedisitswe batsadi go boloka nako ke tla tlhamallela mo kganneng ke tlang ka yone ka bokhutswane bo bokalo. Rotlhe re buile bontle with my about my uncle rather, mme ke kopa gore ga re ka lebelela gore boammaaruri ba ditiro tse nna di dira le mo Baebeleng bo ne bo le teng. Because if you go to the book of Psalms 82 verse 3, Yare, give justice to the weak and the fatherless, maintain the right of the afflicted and the destitute. And then if you go again to the book of Proverbs 31 verse 8 to 9, gatella lefoko le le reng Ragotefo e ne le motho o nang a emela batho ka dinao. E seng ka ditiro hela le ka go gobotliwa kana go sa tseweng sentle, mme lefoko la teng la re open your mouth for the mute, be for the rights of all who are destitute. Open your mouth, judge righteously, defend the rights of the poor and needy. Ke ne le ka fo Ragotefo a nantse ka teng ba gaetsho. Mo bontleng botlhe bo re bo buileng ke tla eletsa gore re se kra boya bontle fela mme re tseye le mofago ke fa se ka nna we ke neng fa pela ga lona ke le re kere ke kile kana ke le mosimane mme gore ke felle ke le monna e ne le ka lebaka la go gata mo dikgatong tsa ga Rre Tlhaselo. Ke ne ka bona ke ikamoga my rights, ke ikamoga my freedom to be whoever I wanted to be in life, and I came back home to answer a calling ya go etella khotla ya Goo Madisa pele. Mme ke be ke kopa gona gore golo mo ke sekao sa go le bontsha gore ka bontle botlhe gore ka beng re tsere bua gone ha a nne mofago mo gore na go le re go ithuta ba ile gore santse re saletse go morago gore we should understand that my uncle has sown a seed and we must become the fruits. My uncle was a man of good relationships rather than power and positions. He had a wonderful office, he had all the luxury, he had all the comfort. But he denied himself all these things just to go out there, do outreaches to make sure that everybody that he cared for was well taken care of. This is why he was running a company, he made so many decisions aba bereki ba me ba je ka gonne e ne se ba bereki fela e ne le bana ba gagwe e sona se ne tla ro tsena le mo ba serenkeng o bona bana ba gago botlhe o bo sa khone go lemoga gore wo ke ngwana ga semamang le ene o no ka ska mo itse go itlhela motho wa rare mme ke ene no because he had so many beautiful things but he was humble. Let that also be a lesson, a teaching to most of us. No matter how much God will uplift you, humble yourself and you will go to greater heights. Remember that the journey that he went through, he was never alone. In our lives, there's always a shadow. That is the backbone of everything that happens in the spotlight. And it is entirely up to us individually on how we choose to remember him and those who were also involved in his journey. May God bless us all and may his soul rest in peace. Amen. Molaodi o tshotsa molaetsa wa ga Tautona o tla robalang go tswang go kgotsi kgolo a batse jaanong
go na le mongwe ga ke tsora ke phoso o latlhelegetsweng ke rraabo itse re nyala rraabo o latlhegetsweng ke re nyala e le mme a mpone ka re ke tsora go goroga ke go lapeng molaodi Apa le tuering? Mongarona Kgosikgolo Mosadi Seboko Mahosi Afano Mototegi, our Minister and former Member of Parliament, Lefoko Maxwell Moagi, our Assistant Minister, Talita Monakotla, and our former Minister, Mpaba Lopi, all senior government officials here present, Goo Madisa. I have the message of condolence the lives of those around him with his kindness and generosity. His spirit of collaboration and commitment to community empowerment fostered connections that inspired countless individuals, especially through sport. His association with Makhosi Young Fighters na le thusa gore obituary e balo ka ona tsontso bala obituary well Tayo Brown ako mola to ba khile bala obituary it helps Dumelang balete, dumelang batswana botlhe. Yo ha yo ke Ene Brown tsa ka setso go boletswe ke tlo bala botshelo ba moswi bo konwe ka sekgowa of his community. He founded Seabelo. His legacy of kindness and generosity will leave an indelible mark on many lives and organizations. In recognition of his contributions, Seabelo was awarded the Presidential Order of Honor in 2003 by the then President Festus Mogae. Other accolades include the 2002 International Staff for Quality Award, presented by the President of Business Initiative Directions in Geneva, Switzerland, and the 2014 International Transport Award, given by the Secretary General and CEO of the Global Trade Leaders Club in Spain. He is survived by his 6 siblings, 1 sister and 5 brothers, 6 children, 13 grandchildren, 1 great grandchild, 2 brothers-in-law, 4 sisters-in-law, who will carry forward his memory and the values he held dear. A mentor and friend to many, his contributions will be remembered and his spirit will continue to inspire. Robala ka KAGISO MODIBANA. Baruti go goroga kae a goroga le mo baneng khantile setšhaba se bodi yaanong ke batla ke kope botsadi ano tota ebile le rona mapolitiki re sorinyana lo eme ga o ipapatsa mme ne ke buwa ke bangwe mo gaborone maabane ke le mo tirong eng ba mpotsa gore kante yaanong leso la ga Seabelo ke le go ipapadiwang ko go lona ne ke kopa gore a re ikgalemeleng batswana re tlotle leso ga se ko go ipapadiwang teng o kwane ga se ko Freedom Square ga re le mo botlhokong bo bontsana ga se nako ya go ipapatsa ga go molato ra eletsa go tsena mo diofising tse di rileng mme ipapatso yone ga ena lefelo mo seemong se re le mo go sone se yaanong ga ke dumedisitse jalo ebile ke ikopetse gore re bale obituary ke mogopolo o ke nang ke le ka go ya ka one gore a re baleng gore tle re ga re tsena ka puo e be e le gore kgang yotlhe re setse re ipeile pele gore o nopola ga kae o le motho mme kgangkgolo e tlhagile mo puong ya rona mo bekeng yotlhe ga jaaka ntse re bua tota ko gore Seabelo
o na beile matshelo a botlhe a batho botlhe pele ga gagwe o na ikapotse a ikapoletse rona re le setšhaba yaanong ga ke rialo o diretse setšhaba ka bophara mo ga Malete ke ka itshupa ke nagane gore boeteledipele bo ame e le kgosigolo ya ga Malete bo ile ba nona mme ba nontshiwa ke gone gore go ne go na le batsadi ga nna le motsadi a tshwana le Rre Seabelo Tlhaselo ga ke tsena batho ba bantsi ne ba mpotsa gore o rwa gore ditou jaaka o tsena mo ditlhapong tsa bokosi nne ka re ke tla ba mo modimong mme go na ga nna le itemogelo a gore bana ba ba ne ba ipitsa ditou mme go na le ditlhaelo dingwe mo matshelong a bone a ka kgodiso gongwe ba ile ba timela mo tseleng kampo ne go rile mme dirile ga ba ntse ba tla go nna ka bongwe bangwe ba ntemotsa gore re batla di-football kits re batla se mme ke sone se ne sa re thusa gore re simolole di-team tsa bana mo dikotleng ka go harologana mme Rre Seabelo Tlhaselo ke mongwe wa bao ba ne ba tsholetsa letsogo gore ba thuse ka gore nna ka May ngwaga le ngwaga for the longest time ke gakologalang re dira le ditou o nantsha ditsompelo gore bana ba ba rekele di-football kit ka thuso tsa ba bangwe le bone ba nka sekang ka ba balola mo letsatsing la gompieno mme o na ntsha setlhabelo gore age motse wa ga Malete ke sone se ne sa re thusa gore go nne le thitibalo go fitlhelela mo sebakeng se re le mo go sone ga re sa tlo dutala dikou bo teng mme maiteko a ga Rre Seabelo ke ka supa go ke ka seka ka bua tse dintsi tse na re direla le go jaanong nna ka re mo o ikapoleng dilo tse tsa gago le lehatshe jaaka le butsari e bolelwa gore na emela lehatshe kae nna ka re mongwe le mongwe a rona a ipeele gore re bone Seabelo ya ko tlase a ke tsa rona